Rizvanović. Ovo se nalazi ovamo jedna ulica. Naziv ulice. Bajić. I tamo Ljubavna ulica. Tako dole ovo ispred piše. Švraka Mesud. Švraka Mesud. Da. Mesude. Sad im kaže ova Bajić. Da. Ulica Ljubavna. Da. Šta to znači? Zašto? Kako dobro ime Ljubavna? Zato što se prije rata zvala Ljubavna te cure i tako. No, neki razloge postoje. Pa taj zbog cura ti. Znači, bilo puno cura u tom sokaku i zbog toga se ta ulica... Zbog Ljubavna. I danas se isto zove Ljubavna ulica. Jesu Ljubavna. Bajić, Ljubavna ulica. To sokak Bajići, ali sad da, ipak... Da, a ulica Ljubavna. Ljubavna. Baš te hvala. Živite mi nezdrav bio. Jedna slika iz Bajića. Ljubavne ulice. Evo sad Ljubavna ulica. Našao sam Enes Duratović. Enese, aj mi sad ti ispričaj, ali onako ti si mi malo pričao, a sad mi ovako ponovi to. Zašto se ova ulica zove Ljubavna? Pa zato što je bilo cura puno. Prije rata? Prije rata. Bilo sve po 5-6 cura u kući. U svakoj kući? Svakoj. I zato nazvao Ljubav. I to nije bila tabla prije rata, nego sad ovo nastavili tu tablu. Ko je bio inicijator da se ta tabla stavi? Bio mene bratić i onaj dola Limar. Aha, kako tvojom bratiću ime? Stanemir. Aha. I to je bila njegova ideja da se tu postavi? Jeste. Ta naziv ulice. Jeste vi imali neki problema sa opštinom ili... Nismo mi koga pitali, niti ko nam to, niti ko dolazi o gledu, ništa. Ali uglavnom nikom... Nije sad sad ništa. Ne brani, ne. Tamo u Bišćanima valjda skilno. Pa dobro, ovo je... Ipak kad je Ljubavna ulica, onda to ne smeta nikom. I sad znaju sve pronaći, kao ljubav, čim rekneš Ljubavnoj, on nama znaju naći kad kod traži. Tako. I hvala puno, živi zdrav bio. Idemo sad jedna vožnja kroz sokak Bajić, ili, kako rekuše, ulica Ljubavna.